Tumas agus Bertan a Gunnelwahu Shud a ví sa gampa has. Next. Is the right honourable gentleman aware that there are over 100 parcels of food supplies going bad? And will he see that there is a proper distribution? Name, number? Sorry. You know the rules. Next. Dowdy an Cornell donna dochtorí a ví sa gampa, gan cór leish a chur ar bich na rá sáslia enam agus iver a rá. A gui sin, taringíoch na dochtorí isteach sa guns fin gunscríomh. Dan dinne Kimmy, W.J. Brennan Whitmore in a Liaba, mar agóid in Aishin. Did you wish to see me? You are aware the only reason we refuse to give our identities is that to do so would be tantamount to informing on our comrades. Did you wish to see me? No, sir, I do not. I've told the Colonel that if a man's life really is in danger, I'd have to treat him, irrespective of whether he gives me his name or not. A man's life has to be in danger before you would so much as condescend to examine him. I'm afraid those are the Colonel's orders. Colonel's orders. Will the Home Secretary name the medical officer at Frongoch camp? And has his conduct been reported to the British Medical Association? I dús mín an olog, héal an rialtas don bhrú a bhí orthú sa Parliament, agus cheadi siad túris gneamhsplách ar a gampa dar a búdar Sir Charles Cameron. Sér de dúrú leis na prísúnaí nach rá an ach routine inspection agus tugu éadi nua dómh. Ach nuair a bhí Cameron ar leice doris, hiag siad céir a bhí i gceist, agus bhairte siad an lámh an uachtar a áils ar an Garnell. Devil's this contemptible ruse! Leave this to me, Colonel. Tell me, am I safe with them? Oh, yes. They are not so bloodthirsty as that. Well, I shall not want you for protection. I've heard a lot about your diet here. Is there anything that you get enough of? Oh, yes. We get enough salt. Salt? Salt? Níor fáil sé a Ollscoil Cameron riamh, ach bhí fatí sa chríir an Dr. Peters faoi bhreith na Ollscoile. Bhí a chunsíos ách rá. Dág sé sláán ag a gampa don úr dhéirí. Tystiodd yr heddwas Jones iddo gael hyd i'r corff bore iau tua 8:45 yn y Tryweryn a chydig uwchlaw pont yr Rheilffordd. Ryw 19 modfedd oedd dymder yr afon lle caedef. Yr oedd ei oriawr wedi sefyll ar 10 o'r gloch. Bhí brehan chrónéire ar chuir sé lámh na bhás hain, agus gan éar a híal cheart. Nuair a fógraíoch an scéal i Frongoch, chuir an Cornel Hagate Lambert olcar na Kimmy, nuair a bhí sé gur bíad hain bechúis le féinmhar ó Peters. Is the right honourable gentleman aware that the prisoners are prepared to prove that the doctor's death was caused owing to the conditions laid down by the commandant? Bhí idir géal agus gáil ar bís sa gampa, ach cén glacú a bhí le Ollscoil Cameron ar chúl na Nóirse i figiúla. Colonel Hagate Lambert. But if you just permit me to say... Bhí Larry Ginnell agus teachtaí eile ag cur ceistne agus é déana gearán na náilhasna faoi chrochhéil na bríosúnach a Frongoch. Bhí an rialtas le brálach náidithe os córantaí. Bhí takeíocht an phobal ar thaobh na Gimmy inis. I mín an nullag, bhí John Redmond Hain ag éiri go léig fhí Síriad, cé gur aontas sé leis nuair a chuirg cineirí an éirí amach chun báis i mí Beltaine. Ar an 1 lá fichiid de bhí an nullag ní déag sé déag, dógur Henry Duke ar son rialtas nua Lloyd George gur ag cad agus le tóirt den na Kimmy.
The time had come when the risk of liberating the internees would be less than the risk which might follow detaining them longer. Sa gampa hain, níor tugu mór an áide don mhógraí do spáide. Nach clase. No, come on, take them home to your mother. I shall not attempt to describe the scene that followed when the men reached their dormitories. There was simply an orgy of feasting, singing, packing, and writing in autograph albums. The barbers were kept going all night, haircutting and shaving. I maiile clia fearú fáilte ribhna cimí. An chuide barda na hifiige go bhí against the trid ó 1990 go dtí 1953 I Frongoch a dálam siad a géirt. An chuide batide, bhí óglaigh na héireann a fáildam léin agus I cleachtas sa dúireachta chostas chasanna. Rinne Seamus O'Mwelón obair spíradóirta don Cholánach aimsir na Nuachrónach I Limnach, fin enam Liam Ford, ach le linn chogun na garad, hú sé leis na poblatánaí. Tar éis a chogaí, hiúil sé an tír in a bhúntóir, agus ar eis leis fi dhearú go dtí an fód dúchais I meallach a tríalaí, átar bhuina sé scoil. Fuair sé bás in 1958, in níos a 8 mbliana agus 3 scór. Nuair a fuair Joe Stanley cead bóthar ó Frongoch, ní fada go neacha sé ar eis I gró na clódóireachta. Chuir sé iris I fi gún na cúise an tóglach I gló don Cholánach faoi rún. Faoi dhearú a híal in 1950 ba leisin an drachada Argus agus rins Pictureland. Frongoch Internment Camp became a national conference, representative of the entire country. Frongoch was one of Britain's biggest blunders. Tar éis dó a hiocht go dtí an bhreatain bheag, scríomh an Cholánach an méid seo. This is Frongoch, an internment camp. There's only one thing to do while the situation is as it is. Make what I can of it. Níl dábhtach an nearna an Cholánach beartar ar a bhríor. Leis neithne a chuir sé ar na firí bhí an goch, déirí leis dul chun cín sa gaibhlins le tíocht. Bhí sé na airigid sa géad dáil in 1990. Bhí sé geannas ar ranóg fásneise na nóglach le linn cogun na síirse. Ba cheanare bhílite ar chuimse an machas amacha. Sé an Cholánach a bhí mun idir gomhála an chunra a bunaíú an sírstáit, agus bhí sé na phríomh cheanare bhílite in arm an sírstáit. Ach, fuair sé bás nuair a chur a líochán le linn chogun na garad, in níos a 10 agus 20. Ní bréag a rá gur choláiste a bhí a gampa Frongoch. Choláiste na Réabhlóide. An choirí ar 10 town an seo trúnú na mára cho leapar éis a seach bí linn.